Ja sam Danilo Vuksanović. Pre 6 godina uradio sam seriju od 4 kocke koje su bile zatvorene. I to je bilo dovoljno da se razlikuje od mog pristupa kada sam dobio ovu kocku od šper ploče koja je bila otvorena i koju je trebalo oslikati zapravo i iznutra i iz polja. I to je bila velika razlika, ne samo zbog toga što je bilo potrebno uraditi mnogo više polja u likovnom smislu, ispuniti da kocka bude jednako dovršena sa svake strane, već iz razloga što te beskrajne varijacije u pomeranju jedne kocke ostvaraju neke puteve i tokove kojima se umetnik može poneti. U tom smislu je bio negde i naslov ovog rada koji se zove Tok slova ili putevi i to je zapravo nemušti rukopis koga ja s vremena na vreme ugradim u moje radove i govori o tom nekom unutrašnjem impulsu zajedno sa svim onim simboličnim primesama kao što su krugovi slova ili neke linije koje prate taj nervni tok. U suštini, ova kocka je za mene bila kao i uvek izazov, kao što je i svaki novi rad izazov.